जा खालामदों फेरेंगा सारा मोजांखौनो खालामदों। जी হইছে আমার फेरेंगा सारा ভালো করেছে। जों फेरेंगा सारजोंनो दं जेबो सिन्ता खालामनो गोनांथि गैया। আমি রাইজে সকলে মানুষ আছো फेरेंगा सारा লগত কোনো চিন্তা করব নালাগে। जोंनो फेरेंगा सारा जोंनि लामानि थाखाय सेन्ट ग्रेभेल 12টা डाम्पार गारि हरदों। फेरेंगा सारे रास्तार कारणे सेन्ट ग्रेभेल दिसे 12 गारि आरो मस्जिदनि मुङाव 2 लाख रांनि चेक हरनाय रांखौबो जों मोनबाय। आरो আমার 2 লাখ টাকা চেক দিছে এই মসজিদৰ বাবদ এটা হুমাইছে খাইছে আমি बेनि थाखायनो जों गासैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। তার কারণে খুব আনন্দিত আমরা সব। फेरेंगा सार जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद। फेरेंगा सार यूपीपीएल बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि बाखनायजाथाव हाबाफारि जिसेनं बावखुंग्रि बियाबनि भाटिपारा भिसिडिसिनि नावापारा गामिनि गाज्रि जाना थानाय लामाखौ फोसाबनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। नावपारा गामिनि रायजो राजाफोरा खेबसे खावलायनायावनो गाज्रि जानानै थानाय लामाखौ फोसाबना होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। रनजित बसुमतारी बिथोन बायदि यूपीपीएल हानजानि डेभिड बसुमतारी दैदेननाय माखासे लाइमोनफोरा 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय भाटिपारा भिसिडिसिनि नावपारा गामिनि गाज्रि जानाय लामाखौ फोसाबनानै होदों। नंगौ बिथां रनजित बसुमतारिया 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय भाटिपारा भिसिडिसिनि नावपारा गामियाव दावबायहैनायाव रायजो राजाफोरनि गाज्रि लामाखौ फोसाबनो खावलायनायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया अन्थाइ बाला खोनानै होदों। बेनि अनगायैबो मस्जिदनि मुङाव 2 लाख रांनि चेकखौ होदों बिथां रनजित बसुमतारिया। नावपारा गामिनि रायजो राजाफोरा जेंनानि समाव बेबायदि अनसुंथाइ होना हेफाजाब मोननो हानानै आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकार आरो रनजित बसुमतारिखौ साबायखर बावदों। আজি ডেভিডৰ কাৰণে ইমান হেল্প পালো। ডেভিডৰ লগত যাই আমি জয়েন কৰিলো। যি হৈছে আমাৰ फेरेंगा सारा ভালে কৰিছে। আমি ৰাইজে সকলে মানুহ আছো फेरेंगा सारा লগত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আমি ডেভিডক ধন্যবাদ জনাইছো যে ডেভিডে জয়েন কৰি কিনে আমাক মাইনৰিটি মানুহক ইমান একটা হেৰি দিলে সেন্ট গ্ৰেভেল ৰাস্তা ঘাট যি আছে বনাই দিলে। এইটো কাৰণে ডেভিডক অনেক ধন্যবাদ। फेरेंगा सारा ধন্যবাদ। यूपीपीएल फेरेंगा सार डेविड फेरेंगा सार আমার फेरेंगा सारे রাস্তার কারণে সেন্ট গ্রেভেল দিছে 12 গাড়ি আমার খুব ভালো হইছে। আরো আমার 2 লাখ টাকা চেক দিছে এই মসজিদৰ বাবদ এটা হুমাইছে খাইছে আমি তার কারণে খুব আনন্দিত আমরা সব। এখন फेरेंगा सारे আমার ভোটটা সবাই ভাই ভাই মিলিয়া ভোটটা দিলে হল। फेरेंगा सार जिंदाबाद, फेरेंगा सार जिंदाबाद, फेरेंगा सार जिंदाबाद।